bit će prevezeni. Bilo da je malo, veliko, staro ili mlado. Ne bojte se ništa, samo polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odakle ste preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Samo bez panike i propustite malu djecu i žene. Nemojte da se neko dijete izgubi. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živ bio. Gospodine general, nakon oslovanja Srebrenice ovdje se nalazi nekoliko hiljada muslimanskih civila i šta će biti sa njima? Ovako, ja sam upravo danas primio jednu delegaciju ove populacije ovdje i oni su me zamolili da omogućimo ljudima, civilima koji hoće da napuste ovu teritoriju, da im omogućimo da pređu na teritoriju koju kontrolišu muslimani Hrvati. Našoj vojsci nije cilj bilo dejstvo protiv civilnog stanovništva ni protiv snaga UNPROFOR-a i mi smo obezbedili prevozna sredstva, obezbedili smo im hranu, vodu, lijekove i u prvoj ovoj turi u toku današnjeg dana evakuisat ćemo žene, djecu, starije osobe i sve druge koji dobrovoljno žele bez ikakve prinude da napuste ovaj prostor borbenih dejstava. Oslobođenje Srebrenice usledilo je nakon bezbrojnih terorističkih akcija muslimanskih jedinica iz ove navodno zaštićene zone. Srebrenica je sada slobodna. Pa jeste, slobodna je Srebrenica, međutim ja sam rekao ovoj delegaciji koja je došla ovdje da svi oni imaju još tu nešto malo grupa koje nastoje eto tako nekakvim sporadičnim dejstvima da još uvijek pružaju nekakav otpor. Naredio sam da se svi njihovi vojnici također slobodno priključe i da polože oružje što su oni i prihvatili. I ja se nadam da ćemo makar ovaj deo problema rešiti na ljudski način bez da strada nedužno civilno stanovništvo jer ove žene, djeca i ovi starci ništa nisu krivi što i Alija i njegova politika zavela. Dobar dan. Dobar, ok. Dobar dan. Kratko s tim. Koliko ti je godina? Kako ti ime? Molim vas, budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do Kladnje. Samo polako, da imaju